31 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Синои пойтахт корхонаи истеҳсоли таҷҳизоти барқии имоди ҷамъияти саҳомӣ кушодаи Тоҷик Гидро электромонтажро ифтитоҳ карданд. иттилоъ дода шуд, ки корҳои сохтмонӣ аз ҷониби ҷамъияти саҳомии кушодаи Тоҷик Гидро электромонтаж соли 2020 оғоз гардида бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва саҳмгузорӣ бар рушди иқтисодиёти миллии мамлакат, ҳамчунин ҷиҳати таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти ватанӣ бунёд гардидааст. ёдовар мешавем, ки 17 сентябри соли 2019 президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Синои пойтахт бо лоиҳаи бунёди корхонаи истеҳсоли таҷҳизоти барқӣ шинос шуда ба корҳои сохтмонӣ оғоз бахшиданд. майдони зери сохтмони иншоот 40 000 метри мураббаъро ташкил медиҳад. баъди бунёди корхона дар ин ҷо имкон фароҳам омад, ки то 850 нафар мутахассиси маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ таъмин шаванд. 30% коргаронро занону бонувони хонанишини маҳаллаи гирду атрофи корхона аз ноҳияи Сино ташкил медиҳад. аксари занон дар ин ҷо ба кори техникӣ, бандобасти таҷҳизоти барқӣ машғуланд. дар рафти сохтмони корхонаи мазкур бошад зиёда аз 300 нафар сохтмончӣ бо ҷойи кор ва маоши хуб таъмин шуданд. бо дастгирии пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои расидан ба ҳадафи чорумин стратегияи саноаткунонии босуръати кишвар корхонаи истеҳсолии таҷҳизоти барқӣ ифтитоҳ ёфт, ки боиси хурсандии мо гашта бо ҷойҳои корӣ ва маоши хуб таъмин гардидем. айни замон ман бо ҷамъу банди ҳисобкунакҳои худкори намуди МСБ, ки барои хомӯш кардан, пайваст намудан ва ҳимоя аз расиши кӯтоҳ сербории дастгоҳҳои иқтидорашон калон пешбинӣ шудаанд, машғул ҳастам. миннатдории худро ба роҳбари созандаву бунёдкори пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам, ки ба мо имконият доданд, ки мо ҳамчун пайравони пешвои миллат дар ободии кишвари азизамон саҳмгузор бошем. дар чунин кишвари соҳиби истиқлол дар фазои тинҷу амну оромӣ бо сиясати пешгирифтаи пешвои миллат муҳтарам ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон бунёди чунин як корхонаи истеҳсолӣ бо таҷҳизотҳои муосир, техникаи пешрафта кушода шуд, ки моро вазифадор месозад, ки содиқона меҳнат карда малакаи кории худро тақвият диҳем ва маҳсулоти ватании худро ба бозори ҷаҳонӣ ба фурӯш барорем. ман ҳамчун як мутахассиси ҷавон ба ҳайси техникии дараҷаи сеюм кору фаъолият бурда сатҳи лаҳимкориро зери назорат мекунам ва барои санҷиши дастгоҳ аз платаи ҳисобкунакҳои барқӣ корнамоӣ мекунам. дар корхонаи навтаъсис дар 16 хати истеҳсолӣ 36 намуд маҳсулот аз ҷумла истеҳсоли ҳисобкунакҳои барқии интеллектуалӣ, лавҳаҳои мукаммали 0-14, 6 ва 10 киловолт, истгоҳҳои мукаммали трансформаторӣ 6, 10 ва 20 киловолт, лифт, дари оҳании даромадгоҳҳо, обгармкунаки барқӣ ва офтобӣ, пояи хатҳои ҳавоии баландшиддат, монеатдевори роҳҳои автомобилгард, хомӯшкунакҳои худкор, пояҳои оҳании мухталиф барои равшаннамоии гулгашу хиёбонҳо, болорҳои оҳании дутарош ва коркарди конструксияҳои оҳании мухталиф ба роҳ монда шудааст. иқтидори истеҳсолии корхона дар як сол истеҳсоли 300 000 ҳисобкунаки барқии интеллектуалӣ, 10 000 лавҳаи мукаммали пастшиддати 0-14, 6 ва 10 киловолт, 600 истгоҳи мукаммали трансформатори 6 ва 20 киловолт, 24 000 дари оҳанӣ, 40 000 обгармкунаки барқӣ ва офтобӣ, 50 000 тонна пояи оҳании хатҳои баландшиддат, 130 000 метр монеатдевори роҳҳои автомобилгард,
500,000 خاموشکنک خودکار، 10,000 پایه آهنی برای روشننمایی، 12,000 تانه بالور دوتراش و 20,000 تانه کنسترکسیای آهنی مختلف عبارت می باشد. در کارخانه در یک سال 500 لیفت استحصال می شود که در بسته‌بندی آن 40% قسم‌های احتیاطی از کارخانه‌های وطنی استفاده می شود. محصولات استحصال نموده کارخانه دارای صفت بلند و رقابت‌پذیر بوده. در بازار داخلی طلبات به آن زیاد است. در کارخانه خطهای تکنولوژی معاصر با اداره برنامه‌سازی رقمی از پیشرفته‌ترین استحصال کنندگان ایتالیا، فنلاندیا، آلمان، ترکیه و چین وارد گردیده است. айни замон мо дар коргоҳи рангмолии хокагӣ қарор дорем. пас аз коркарди ашёи хом дар коргоҳи коркарди варақҳои полодӣ барои идомаи раванди технологӣ маҳсулот ба ин коргоҳ ворид карда мешавад. дастгоҳи ба таври автоматӣ рангмолии евросати ки истеҳсоли ҷумҳурии Туркия мебошад ба тамоми стандартҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯ буда ин бори аввал технология дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда мешавад. дастгоҳ аз 5 қисми асосии лавҳаи идоракунӣ, хати тозакунии равғаннокии сатҳи маснуот, хати хушкунии намнокии сатҳи маснуот, минтақаи рӯйпӯшкунии хока ба таври автоматӣ ва хати дорои пешкаи гудохтакунандаи хока ё полимеризатсия иборат аст. рангмолии хокагӣ усули муосири технологияи навин буда афзалиятҳо ва бартариятҳои зиёдро касб мекунад. дар муқоиса ба усулҳои дигари рангмолии хокагӣ афзалиятҳои дигари технологияи зеринро дорост. масалан дар усули рангмолии хокагӣ аз ҷиҳати экологӣ қулай аст, хатари сӯхтор кам ба назар мерасад, муҳлати истифодабарии тӯлонӣ то 30 сол, сарфаи вақт яъне дар муддати 2-3 соат маснуот омода мегардад, аз нуқтаи назари экологӣ тоза аст. ин ҳама самараи даврони истиқлол буда асос гузоштан ба ҳадафҳои бузурги стратегии кишвар яъне саноатикунонӣ бо сурати мамлакат ва эълон гардидани солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат мебошад. корхона дар оянда ният дорад ки маҳсулотро ба тарзи самаранок истеҳсолотро баланд бардошта, талаботи дохилиро қонеъ намуда минбаъд ба хориҷи кишвар содирот намояд. иншооти нав дорои 4 коргоҳ аз ҷумла коргоҳи мукаммалсозии таҷҳизоти барқӣ, коркарди варақаҳои пулодӣ, коркарди конструксияҳои оҳанӣ ва роҳандуднамоӣ мебошад. коргоҳҳои барҳаво бо истифодаи конструксияҳои оҳанӣ ва лавҳаҳои сендвичии босифат қомат афрохтааст. зимни боздид ва шиносоӣ аз рафти истеҳсолоти корхона президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба таҷҳизоти муосири корхонаи нав ва маҳсулоти он баҳои баланд дода ба масъулин барои таъмини самаранокии фаъолият, истеҳсоли маҳсулоти баландсифат, афзоиш додани ҳаҷми истеҳсолот, рақобатпазир гаштани маҳсулоти истеҳсолӣ дастуру маслиҳатҳои муфид доданд. корхонаи истеҳсоли таҷҳизоти барқӣ дар шаҳри Душанбе ки дар он асосан истеҳсоли молу маҳсулоти ивазкунандаи воридот ва ба содирот нигарондашуда ба роҳ монда шудааст, дар доираи дастури ҳидоятҳои бевоситаи президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар роҳи расидан ба ҳадафи 4-уми миллӣ саноатикунонӣ бо суръати кишвар бунёд гардид. ҷаҳати саҳмгузор будан дар амалигардонии ҳадафи 4-уми миллӣ ва стратегии ҷумҳурии Тоҷикистон ки заминагузори устувории иқтисодиёти миллӣ, ташкили ҷойҳои нави корӣ, баланд бардоштани сатҳи некоҳволии мардум, кам кардани иқтидорҳои воридотӣ ва рақобатпазирии он равона гардидааст. ҷамъияти саҳомии кушодаи тоҷик гидроэлектромонтаж корхонаи ҷадиди истеҳсоли таҷҳизотҳои барқиро мавриди баҳрабардорӣ қарор дод. истифодадиҳии корхонаи мазкур вобастагии кишвар барои воридоти маҳсулотҳои ҳамонанд ки дар корхонаи мазкур истеҳсол мегарданд, таъмини соҳаҳои гуногун бо таҷҳизотҳо ва маҳсулотҳои муосир, таъмини гуногун самтии истеҳсолоти ватанӣ
نقش اساسی را می‌بازد. در پرتو سیاست پیشگرفته حکومت جمهوری تاجیکستان جهت دستگیری صاحبکاران وطنی که توسط مقرر نمودن امتیازهای مختلف جهت فراهم آوردن شرایط مساعد ساحه روانه گردیده است، ما اقتدارهای استحصالی کارخانه را با وصل و نصب تجهیزات‌های معاصر زیاد نموده در آینده در یک بس زیاده از 450 نفر متخصصان محلی را با جای کار دائمی تامین خواهیم کرد. حسابکنک‌های برقی اینتلکتوالی از تشخیص آزمایشگاه مستقل بین الخلقی SGS شویتساریا با موفق گذشته دارای سرتیفیکات گشتند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان پس از شناسایی پوره با شرایط و اقتدار کارخانه، اقدام رهبریت جمعیت سهامی شده تاجیک گیدر الکترومنتاژ را در سمت بنیاد کارخانه معاصر صنعتی در پایتخت مملکت مهم ارزیابی نموده. ضمن صحبت با مسئولین جهت استحصال محصولات باصفت دستور و هدایت‌های سودمند دادند. پس از شناسایی با رفت استحصالات، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی از نمایشگاه محصولات کارخانه دیدن نمودند. در صحن نمایشگاه کرسی‌ها و پایه‌های روشننمایی برای گلگشت و خیابان‌ها، آرایشات از ورقه‌های پولادی، گلدان‌های آهنی، ایستگاه‌های مکمل ترانسفورماتوری، پایه خط هوایی بلندشدت، مانع دیوار برای راه‌های اتومبیلگرد و دیگر نمود محصولات متالی به نمایش گذاشته شده بود. در داخل تالار نمایشگاه 3 نمود مختلفی لیفت، درهای اعلی صفت با آرایشات گوناگون، خاموشکنک‌های خودکار، حسابکنک‌های برقی اینتلکتوالی، آبگرمکنک‌های آفتابی و برقی، قوطی‌ها و چشمک‌های تقسیماتی شدت 0.4 و 10 کیلوولت، لوحه‌های برقی اداره‌کنی، قوطی‌ها برای حسابکنک‌های برقی و آبی، قوطی‌های آتش‌نشانی، رفع‌های آهنی گوناگون و دیگر محصولات به مهمانان پیشکش کردید. با سرور دولت محترم امامعلی رحمان طرح فعالیت سیستم بیلینگی در ناحیه سینای شهر دوشنبه و شکل پرداخت حق استفاده نیروی برق معرفی گردید. اطلاع داده شد که با در نظر داشت با صفت و به طلبات بازار جهانی جوابگو بودن محصولات، حسابکنک‌های برقی کارخانه صاحب سرتیفیکات اروپا گردید. باید گفت که راه‌اندازی سیستم بیلینگی خدمترسانی امکانیت می‌دهد که شفافیت پرداخت حق استفاده نیروی برق عملی گردیده در این برابر از تلفات نیروی برق پیشگیری کرده شود. پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان ضمن بازدید از نمایشگاه محصولات استحصالی کارخانه از دستگیری یافتن سیاست بنیادکارانه حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت صنعتی کنانی با سرعت کشور از جانب صاحبکاران وطنی اظهار قناعتمندی نمودند.